Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray musidɓe julɓe ko mi Muhammad Alpha ari ka plateforme men ɗo fi en wawa humpodirde. Haray mi retardi seeɗa kono haray mi sikki tun e image on laaɓa moƴƴa ko ɗum toggi mi seeɗa si tawi woni jama on no laaɓi heɓe wawi lan andinde saabu hande caméra ngal no min ɗanin mi seeɗa mi andano siko ka téléphone am woni ka Facebook. Haray si tawi woni image on no laaɓi ɗum wawi lan andinde wawen fuɗɗade. Haray ko watti komi hiwrike jama on fuu mi yafinike kadi komi tongi kon ɗuma seeɗa eɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah subhanahu wa taala moɓidiro e ni kal janna. Joni haray wonɓen e sifude ɗo ɓen si tawi woni image on no laaɓi ɓe wawi lan windande ɓe andinanmi image on haray no laaɓi fi en wawu fuɗɗade. Musidɓe julɓe, haray ko nde deftere wiyetende ɗo adda waddawa libnul qayyim rahimahullah. Haray ko nde deftere ɗo wonden e jangude adda waddawa. Haray ɓay en tongike fuɗɗoɗen kisan fi ko yowodiri e nde deftere ɗo e ni ko deftere joginde nafa e wurnitayde ɓernde jannayde andina en wondema ko honɗum duwaɗen yanganade e ko honɗum woni en duwaka yanganade e fi kadi wata wonki menkin ɗayno en inne wondema cuuɗana en wondema haray ronke wadde golleji ɗi e janguno ha hattuɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala yaltinoyta ɗon ka nder hiite kala neɗɗo seedinoɗo reweteɗo ala si wona Allah haray mo seedino ɗum ɗon o luttoyta ka hiite hay so rewi ɗon ko ɗon hattunoɗen. Hande fuɗɗitoɗen kadi fay hadis go hiɗen tori jama on feƴƴingol vidéo on fiyo nafoore nden yaaju mi janga ka fuɗɗitotoɗen ɗon. وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولو حديث كديوي كصحيح مسلم وندما نولاد صلى الله وندما صحابة جوناني نولاد صلى الله عليه وسلم يقول هي بماك إن أول الناس مسيب جلب أولو حديث كدي جنتو دمو موجة يم بقرا نوبة بيجدين نهول بني نودي أندرابة jangugol no wodi andiraɓe waɗu sadakaji no wodi ɗuma kono kala golle kadi moƴƴe ɗe waɗuɗa si tawi tu woni anniye on laaɓa Allah memoyta kadi Allah kadi on o memoyta. Jangen o hadis ɗo daren kon num bindol ngol wi inna awwala nnasi yuqda fihi yawma alqiyamati thalathatun nulaɗo maki ko attoyte ñawode ñande dargal ko façon ji yimɓe tato noneji yimɓe tato ko ɓen attoyte ñawoyede yawmal qiyama. Musidɓe julɓe ɓe noon tatoɓe ɓe wonden e yewtude ɗo ko wonnoɓe e gollude ko wonnoɓe e yangade kono tawi anniyeji ɗin laaɓa tawi on anniyeji ɗin koɓe woni e wadde kon fof ko yingo ha koɓe woni e wadde kon fof won ko yingo hina fi Allah ɓe woni e waɗirde sabu ɗum ɗon golle maɓɓe ɗen ɓe waɗide kono hatta ɓe naato yiite. Yo Allah dandu en waɗirgol yingo, yo Allah dandu en bonnugol golleji me en. Nulaɗo maki ko attoyte ñawede yawmal qiyamati ko none himɓe tato jantoɗen ara non kombo rajulun ko gorko istushhida yanuɗo sahidi mayɗo fi dina fa utiya bihi on o addoyte fi ñawede fa arrafahu Allah andintinamo nemaji makko ɗin e neɗɗo on fa arrafahu o andintinamo ni'amahu nemaji makko ɗin fa arafaha o andita ɗi bimana on o qirrito fi majji sike o mayɗo e hoore dina kono tawa anni e makko on laaɓa ñande yawmal qiyamati himo jeeya e attoyteɓe ñawede ɓen Allah inna addoye o jiyaɗo an yanuɗo sahidi ɓe addoyamo Allah inna ene hiɗa anditi o nema ɗo e hoore ma o nema an on e hoore ma hiɗa anditi mo waɗanima ɗum ɗo hiɗa anditi mo waɗanima ɗum ɗo hiɗa andi mo waɗita o ya qirrito fof o inna hilan andi fa qala Allah dal landomo ma amilta fiha ko honɗum waɗirɗa ɗin nemaji ko honɗum gollitirɗa ɗin nemaji qala jiyaɗo on wi'a qataltu fika mi haɓiri fima
hatta qutiltu hami warama sike ko dina ma kanko sabu ɗum ɗo mi piridi e himɓe ɓe hami luttemu. qala allah wi'anamo kazabta a feli walakin ko woni qatalta a piiri liyuqala fiya inne huwa jari'un on ko susuɗo reedu. hari nafi ko fi an wonɗa e pirude ko wonnoɗa e pirude ko fiyo jamain jaka karno suusi reedu. jaka mi andi on oɗo o yawnu o piiri e laawol allah kono joddi makko ndin honnum woni hiite fi honnum par ce que o laɓɓinali gollal ngal o laɓɓinanali allah gollal ngal. allah noddoyamo himo jeeya e atteteɓe noddeɗe ɓen allah nodda moyne a anditi nemaji an ɗin e hoore ma komi waɗannoma ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo oya qirrito fo allah innane ɗin nemaji noon konnu yoɓirɗalan oya daro inna mi piiru fima ha mi lutte mum. allah inna a fenay ko piirurinoɗa ko fiyo jama on innu hiɗa suusi reedu jama on non on ɗum wowli ko ɗum allah taali o yeetoye walakin qatalta liyuqal huwa jari ko haɓirnoɗa ko fiyo wi'e hiɗa suusi himo suusi faqad qila ɗum ɗon no wi'ama summa si ɗum ɗon feƴƴi umira bihi o yamire allah yamira malaikaji makko ɗin fa suhiba o daasire ala wajihihi e yeeso makko ngo malaikaji ɗin dasiramo e yeeso ngon ka leydi hatta ulqiya ha o bugoye finnari kayite. musidɓe julɓe oɗo hadis no hulɓini moƴƴano goɗɗo piira e laawol allah ngol goɗɗo piira e waɗugol piiji moƴƴi ha o lutta e mum o daroyo tawata hara anni e on laaɓa malaikaji ɗin ara dasa mo kadi bugoyo kayite par ce que na gollal ngal tun ɗaɓɓa fiyo allah jaɓu gollal ko be ngal jogo sartiji ɗiɗi koyo taw gollal ngal waɗirama no allah faalira non tawata kadi gollal ngal ko ngal waɗira ko fi allah sa waɗiri fi allah kono na no allah faalira non o memata sa waɗiri kadi no o faalira non tawata ina fi makko waɗirɗa o memata kadi yo allah moƴƴi golleji men. si en daari musidɓe julɓe ittandema sadakaji ɗi waɗeten ittandema piiji ɗi waɗeten ko hasi konɗum sa wattanali ili ko yingo par ce que jama on mantete anani ko kaari waɗi anani ko kaari okki anani ko kaari ɗumanni ɓe mante ɗon ha bonna golle maɓe ko ɗum allah daali ya ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal ada ta on bonnu sadakaji ɗi wonɗoni e wadde ɗi oɗo ko piiruɗo fi diina allah ha lutti e mum kono haɗalimo o naato yiide par ce que o piirirali fi allah ko ɗum allah daali wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisin ko ɓe yamira koyoɓe rew allah tawata kadi noni no ɓe woni e rewirde non hara no laaɓi siki ko allah ɓe woni e loftade. yahanen catégorie ɗiɗa bon enen inni tato attoritoɓe ñaawede ɓen yawmal qiyamati goɗɗo on ko piiruɗo ma e fi diina kono hatta on naato yiite par ce que anni on laaɓa yahanen ɗiɗa bon kañum kadi ko hombo wa rajulun e gorko ma debbo taallama al ilma o ɗaɓɓi gandal ha o heɓi o jangi gandal ha o heɓi wa allamahu o janni gandal ngal wa qara alqur'ana o jangi alqur'ana o ndare oɗo kadi o waɗi golle o yangi ha o heɓi gandal o yangi ha o wawi qur'ana o yangi ha o janni kadi yimɓe ɓen qur'ana kono hatta on o naato e kayite kadi oɗo kadi on o naato e kayite fa utiya bihi oɗo kadi addoye ñande allah ñawata hakkude yimɓe ɓen oɗo kadi daso e adde fa arrafahu allah andintinamo nemaji mum ɗin allah ina ko min wonno sabu janguɗa ko min jannuma ko min faminma ko min jonnuma haqqille ko min jonnuma jellal ko min jonnuma moyen ha wawɗa jangude faama wawa jannude fa arafaha on ɗon kañum kadi on non o inne wondema o anda bimana o irrito wondema ko non woniri fa qala allah wi'anamo
ma amilta biha kon gollirɗa ngal gandal ngal jogiɗa e on alqur'ana mo hunjiɗa e ɓeɓɓe jannuɗa kon gollirɗa fi on ɗum golliranɗa ɗum. qala o wi'a on janguɗo ta'allamtu fika al ilma haray ko fima mi jangani ngal gandal ɗo wa allamtuhu mi janniri ngal kadi fima an Allah wa qara'tu fika alquran ko fima kadi mi jangiri nde alqur'anare. fa qala Allah wi'ana kadi oɗo kazabta a fanay woni walakinnaka ko woni an ta'allamta ko jangirɗa liyuqala ko fiyo wi'e huwa alimu on ko gando ko fi ɗum jangirɗa wona fiyare wandi ko fi kala ka yaha ya accane place ya sappodire ɓeyno haray ceerno kaari senike ɗo alhaji kaari sernike ɗo oustas kaari senike ɗo hajja kaari senike ɗo haray acceɓe feƴƴa ko ɗum jangirnoɗa ko ɗum jannirɗa. hande noon ko honto o hadis ɗo tuugi e men buyɗo no woodi ɓe jannete kono na faale jannugol ma ko faale hettugol ma ɗum fof no natori ɗo ko fii hettugol ma ɓe faala ɓe alama e jannirde fiya faamu ɓe jannete woni fiya woni on taalibaɓe maɓɓe hara ɓe wawete hutorde siko ɗum noon kadi jannirɗa goɗɗo a natoyay e o catégorie ɗo yawmal qiyama Allah noddoyte innayne ko min jannunoma kana mi janno sani ko honɗum jannunoɗa inna mi jannirno fi Allah Allah ine a fenay woni ko jannirnoɗa ko fi hettugol jama o ko jannirnoɗa ko fi waɗugol clan ko jannirnoɗa ko fi mawɓo jama o hutoro haray honɗum kazabt a fenay woni a fenay woni Allah inna walakinnaka ta'allamta liyuqal ko jangirɗa ko fiya inne huwa alimun on ko gando wa qad qila yimɓe ɓe woli sike ko publicité waɗa ɗon yekkari ko gando yekkari ko gando yekkari juulay yekkari ɗon ko ɗum ɗon woni joddimandi wa qara'ta alqur'ana ko jangirnoɗa alqur'ana fewndo wonnoɗa aduna hiɗa janga ñuncoɓene kaari hito mum no weli kaari no ay tajwid kaari hito mum no weli kaari no waɗi on no jam'ul qira'at imo moɓi ko wiyeten ko on façon jandeji ɗin fof o jangay warsh o jangay hafs o jangay qalun o jangay kisayi o jangay duri o jangay ibn kathir fab himo wawi noneji façon alqur'ana o jangirten ko eneten ko qira'atul ashr himo wawi fof kono ko jangirnoɗa ɗum ɗon fof ko fiya heɓu teddungal ko fi naafi Allah jangirɗa liyo qaalu ko fiyo inne hiɗa wawi jangude qur'an ndaare sakkitoro oɗo kadi ko honto fewndi wa qara'ta alqur'an janguɗa alqur'ana liyo qaal fiyo wi e huwa qaariun on ko wawɗo jango Allah inna mono honno faqad qila gomɗi wi'ama haray publicité on honno feƴƴi yimɓe ɓe ko mantuma kon kaduna ko ɗum woni joddimani si ɗon lanni summa umira bihi on tuma o yamire fima Allah inna on malaika ɓen are ɗetton o fa suhiba ala wajhi o dasire yeeso makko ngon kanko o hunjinoɗo qur'ana janni qur'ana moɓi taliba kono tawi na fi Allah Allah moƴƴi golleji men ni summa ulqiya on tuma o bugoye fi nari ka hiite wa fi lafzin no e konngol no e riwaya goo nulaɗo maki fa haula'i ɓeɗo o awwalu khalqillahi ko ɓe woni arano ko ɓe attoyte e nder tagore Allah nden fuu tusa'aru bihi naru mo hiite ngen sunnata yawmal qiyamati ñande dangal oɗo kadi hadis no mari riwaya goo ka nulaɗo ɓeyditi kadi fay goto e ɓeɗo e honno okkowo num jawle kala kayna fi sabilillahi okkay kala kayna mbuɗi sappo kanko ko temedere okkata kala ka inna ko fi Allah okka kono ko woni okkirde ko fiyo jama honno mantumo ko fiyo ɓe pibliyumo on ɗon kañum kadi o tawta ɓe tatoɓe ɗo ɓe bugoye ka nder hiite musidɓe julɓe ndaren ɓe nayoɓe sifaɓe ɗo oya on ko mayɗo fi diina oya on ko janguɗo alqur'ana janni oya on inne ko moɓuɗo jawle waɗi fi sabilillahi kono ɓeɗo fof ɓe naato yiite
parce que ɓe waɗiral fi Allah goɗɗo noon hino wawi innude joni noon ko ɓeeɗo wonano e mantede itti e sikke kan mo ala wadde hay fuyi si ɓeeɗo waɗi golle fi tun no mankiri condition goto fi waɗirgol fi Allah ɓe nato yidde itti e sikke kan mo ala wadde golle ɗe few si ɓeeɗo daɗo yaali jangowo Qur'ana mayɗo fi Allah kañum e okkirɗo jangowo Qur'ana mayɗo fi diina kañum e ɗetto mbuɗi ɗin fof innan waɗirde fi diina fihi ɓe mankini wonde ma honɗum anni e laaɓu ɗon Allah inni ko ɓeeɗo attoyte bugede ka nder jang ɓeeɗo hitegen attete sunnude itti e sikke kan joɗiɗo ɗo mo waɗali hay fuyi musidɓe julɓe holli en wondema hiɗen yamira piiji ɗiɗi hittuɗi koyen gollu golliren kadi fi Allah koyen gollu tawata kadi honɗum hara ko anni e on no laaɓi woɓɓe noon wawi Allah landade ɗo joni noon ɓe wonuɓe e jannude alqur'ana ka meɗen ma nokkel ɗin fo yoɓina koynete ɗum noon ella lay mum par ce que fewnu ɗo na alqur'ana on o woni e yoɓinde yimmo wawi jandirde fi Allah o yoɓina tan gaspillage tan makko on ɗum ɗon hina ella ɗo ko fanda e muɗum sikki ko o woni e waɗirde ko fi mantede fi teddinede ko fi hettugol yimɓe ɓen ko fi colonisugol yimɓe ɓen on tigi wonno e waɗirde jentoɗen ɗo kañum kadi ceernojo on yewti en maako wa sami'tu cheikh al islam mi naniri cheikhul islam ibnu taymiya yaqul ɓe maketeɓe ɗo ibnu taymiya ko ɓe jarni o ceernojo winduɗo nde deftere ɗo ɓe ceernoɓe ɓe o ɓe maki ɗo fi muɗum ko ɓe janni on ɗum hiɓe jeeya e ceernoɓe ibnul qayyim ɓeɗo ɓe maki kama anna khayra nnasi no woniri non pellet ɓurɓe moƴƴude ɓen fop al anbiya ko annaba ɓen ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof wano woniri non ko annaba ɓen ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof fa sharru nnasi ko ɓuri bonde kadi e yimɓe ɓen fof man tashabbaha bihim ko nandidiɓe e annaba ɓen yuhimu hara hiɓe famina annahu minhum wondema hiɓe jeeya e jogiiɓe jikkuji annaba ɓen walaysa minhum hara ɓe jogaki ɗi e musidɓe julɓe hande no yewi tew cheikhul islam ibnu taymiya ɓe maki wo ko ɓuri bonde fop ko faminkiniɗo no jogi jikkuji annaba ɓen o ɓorno dolokaji ko tawata ko annaba ɓen andira ɗin ɗon yewtereji o famina himo tawa nder ton kono hara mo tawaka nder ton ibnu taymiya rahimahullah ɓe maki no woniri noon ko annaba ɓen ɓuri moƴƴude fop ko ɓuri bonde fof kadi ko nandidotoɓe e annaba ɓen hara hiɓe andi ɓe nanda few kayiɗo lawo hara hilan jogi deftere ma hilan wola fi nunɗal ma hilan wola fi peewal ma hilan wola fi Allah hara hilan andi wondema pankareji ɗin fof mi waɗay kono ka yasilan holli on honɗum yeeso go ko ɗum ibnu taymiya inni ɗo wondema no woniri noon annabaɓe no ɓuri fof moƴƴude ko non woniri kadi ko ɓuri bonde fof kadi ko faminkiniɓe ɓen wondema haray no jogi jikku annabaɓen hara ɓe jogaki mo fa khayru nnasi ko ɓuri moƴƴude kadi himɓe ɓen fof ba'dahum ɓaawo annabaɓen al ulama'u ko ceernoɓen ɗo kadi noon communauté men on buy jaɓata ɗo ko teddungal ngal Allah subhanahu wa ta'ala on jonni si feƴƴi annabaɓen ko hikkata ɗon teddugol ko ɗum ko ceernoɓen malgré que hande ka wonɗen ɗo politicien ɓe buy hino woodi tedduɓe ɓuri ceernoɓen mawɓe men ɓen sen hiltitike en tawa hari ceernojo no mari teddungal no mari valeur ko joni wonɗen en nandude ɓe on ɗum koye ustas soyi koye no faminkini koye ɗuma ustasatoyi sabuta yenna enen en inna noon ustas jogaki ella maɗum ɗuma no woodi jogiiɓe ella ma fof no jogii ella kono
ko honɗum faala ɗen none e yewtugol no mari façon ji ɗiɗi. mi piyanan ɗo misal, si fonctionnaire jo détournay ɗo mbuuɗi ko innete ko kaari détourné. ceernojo ma karamakojo si bonni ɗo haray ko ceernoɓen fop e oustas fop bonni. kono janguɓe kono fonctionnaire ɓe ɓen si ɓe détourni mbuuɗi ka gouvernement ji maɗum ene nokkel kaari ko ɓe innata ko kaari bonni. ananta ɓe na fonctionnaire fof ko ni wayi. kono si ko ceernojo ma karamakojo ma oustasjo, ceerno ayyay buy haray no weltori. yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu e boneji goo. joni ko ɗum faala ɗen hewtinde holloma laawol no hewtira kal janna on na gaño ma. kala neɗɗo woni ko sonnajo, woni ko paykum, woni ko karamkojo, woni ko neɗɗo simple, walloma holle laawol ka rewata naata aljanna on na gaño ma. sa ɗetti on gaño haray ha ɗo ni a famali kon boni gaño ma. haray ko ɗum waɗi ibnu taymiya maki ɗo fa khayru nnas ko ɓuri moƴƴude himɓe ɓen fuu ba'dahum ɓaawo annaba ɓen al ulama ko ceernoɓe sikki ko ganduɗuɓe ɓen. sinaɗuma ɗo kadi ko ganduɗuɓe ɓen innaka tun ko janguɓe dina ɓen fanda ka bindol ɗo, kono bindol ngol no wawi yajude ɓuri ɗum. ko kala janguɗo gandal woni ko médecine woni ko ɗuma si feƴƴi ɓen ɗon ko ɓe nafitorte ko ceernoɓen hande ka wonnen ɗo joueur ɓe ballon ɓen fo e joueur ɓe film ɓen artiste ɓen fo hande nonade ka cuuɗi banqueti ko woni e yanganade jama o ko jogui ɓe gande ɓen ɗaɓɓitugol lekki nde lawnare ɗo. awa ko ɗum waɗi en Allah koyni yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah en mi ɓantay fi on joma gande ɓen. kono probléme enen ka nder communauté men sinaɓe Allah yurma mangu no hecci gandal. enen ka communauté men ko no mangu no hecci gandal. normalement noon hina noon woniri sa yehi ka diina a taway c'est au contraire. si woni ha goɗɗo heccima hay sa jannimo inne wonde man ko keccan on o hi'ata gandal ngal yonnuɗamo ngal. nonon ko erreur. no woodi no buy heccuɓe nulaaɗo ma heccuɓe sahaba ɓen ma ɓe ceernoɓe ɗumanno. kono si goɗɗo jannima haray o surtout noon gande hollayɗe ma fi an e Allah yo weldu hewtoya kal janna on ɗon haray hiɗa hanima jonnude un peu de respect. kono enen ka communauté men si goɗɗo no heccuma hay so wogodiri hay sa jannimo defte temedere si on wogodiri o hollete ko kanko heccuma o valorisata gandal ngal jonnuɗamo ngal. ɗum ɗon noon ko mandeji peeji ɗi développali kiɗin sen daari ɗo nokkel ɗin fof masalan ka peeji développé ko gandal hekki yeeso e hoore keccan few surtout ka leyɗe ka wonne ɗo hiɗe reeni. si goɗɗo no jogii diplôme ji jani an a jogaki diplôme on yehiɗo ka golle ɗaɓɓete ma ka ɗumannete kon num hikkinte yeeso siko duuɓi kasi ko gandal. l'islam on no inni yen teddin keccan. si goɗɗo heccima ɓe hanimo teddinde. kono noon kadi kan kadi himo inna gandal ngal no hecci duuɓi ɗin. gandal no hecci on duuɓi. gandal no hetti ɓuri duuɓi. piiji moƴƴinaɗ ɗin fof kanna ɗo wona duuɓi moƴƴini ɗi ko gandal. kono la hawla wala quwwata illa billah hiɗe wawi ɗum ɗon hiɗe wawi waɗoyde darsugo. en inni ɗo fa khayru nnasi ko ɓuri moƴƴude e yimɓe ɓen fof ba'dahum ɓaawo annaba ɓen al ulama ko ceernoɓe ɓen. hikka ɗon wassuhada hikka ɗon yanuɓe shahid ɓen piiruɓe ha lutti e nder laawol Allah ngol ma ɗum jokkuɗo ɗo fi Allah ha o lutti e muɗum. jakami ande on non ceernojo wonɗo e sakude gandal
ma janna yimɓe ɓe, ma famina yimɓe ɓe, ma ko nande e ɗin piiji, on no teddi ɓuri piiruɗo ha lutti e gere fi diine Allah kam. Ko ɗaɓo ɓuri par ce que yanuɗo on sahid on ɗon ko kanko heɓata moƴƴere nde. Oɗa non ko génération ji woni e nafitorde ko acci kon. Si ɗon feƴƴi wa siddiqun e gonguɓe ɓen, hikka ɗo wal mukhlisun e jogiiɓe e laɓɓinɓe ɓen, laɓɓinayɓe golleji mum ɗin. Cheikh Ibnu Taymiya noon ɓe maaki fa sharru nnas, ko ɓuri bonde e himɓe ɓen kadi fuu, man tashabbaha bihim, ko on nandintiniɗo e ɓe yewtaɓe ɗo, nandintinoɗa ceernojo tawata hara qualité ji ɗi ceernojo jogotoɗi ngala, nandintinoɗa e wonɗo e ñiɓude e diina Allah kan tawata hara hiɗa andi nano woniri, nandintinoɗa e gonguɓe ɓen tawata hara hiɗa andi nano wonirɗa, nandintinoɗa e laɓɓinɓe golleji mum ɗin tawata haya hinano wonirɗa. Ibnu Taymiya maki ko ɓen ɓuri bonde ɓornotoɓe doleke ko jeya kon. Kala doleke mo ɓorniɗa sa andita a jeyamo, Ibnu Taymiya inni hiɗa jeya e ɓurɓe bonde ɓen. Par ce que fi honnu, par ce que a trompay jama on, a trompay e hinoyo hiɗa ɓorni dolo kingin kono ko vidwi. Ko ɗum waɗi Ibnu Taymiya ɗo inni wa sharru nnasi, ko ɓuri bonde e yimɓe ɓen fuu, man tashabbaha bihim, ko on nandintiniɓe e ɓe jantaɓe ɗo, yuhimu himo famini annahu no kanko minhum himo jeya e maɓɓe, wa laysa minhum hara o jeyaka e maɓɓe. Wallahi no yurmi ha hande mecce, le métier le plus facile à voir kon ɗum, mecce ɓurɗe hoyude heɓugol ɗen kon ɗum ko wona oustas ma oustasatu, ko métier ɓurɗo hoyude on ɗum. Ça suffit seulement on ɗum ya ɓorno conci jogoɗa deftere e hoore le goɗɗo ɓornota ko ɗo conci daneji pen wona docteur ñawdowo, a jogota ko ɗo peeluwal wona masonjo. Haray no woodi jammoje goo, no woodi hande mo kala ɓornotoɗe kono hiɗe mari titre ɗen ɗon kadi ko janganteɗe. Kono no yurmi si a wooli ɓeyna ko yawre kono hara ko réalité. Ɗum no tawa e ko wonnum e ko liɓi diina kan e celle makka kote meɗen, tawata respect ala. Se ndaari ka Facebook ɗo yewtereji buyno buge ton, woɓɓe bugo yewta yewtereji, hara sa yi ka defte na ɗum tawata ko kanko tu woni e onnu woro waranade ko woni e wolde kon fuu ina ɗum l'islam wi'i. Yimɓe men ɓen kadi no weli ɗayno, yimɓe men ɓen kadi on no weli ɗaynde, yimɓe men ɓen no weli ɗayno. Ko ɗum waɗi Ibnu Taymiya ɓe maaki ɗo ko ɓuri moƴƴude fuu ko annabaɓe ɓen, hikka ɗon ceerno ɓen, hikka ɗo yanɓe sahidi ɓen, hikka ɗo gonguɓe ɓen, hikka ɗo laɓɓinɓe ɓen, ko ɓuri noon bonde fuu ko nandindiniɓe e ɓeeɗo tawata hara kanko tigiri himo andi o jeyaka e maɓɓe. Wa fi sahihi al-Bukhari min hadisi Abi Hurairata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ittama kan ko sahih al-Bukhari Abi Huraira filli hadithon man kana musidɓe jente ɓen kañum kadi o hadis ɗo kadi ko hadis hulɓiniɗo hettuɗo mo wonduɗen e muɗum. Man kanat indahu li akhihi mazlamatun, kala tawowo tooñe musidɗo makko no e hoore makko seke himo tooñi musidɗo mum, kala anduɗo himo tooñi musidɗo makko, kala anduɗo kala laatiɗo tooñe musidɗo makko no e hoore makko, min fi maalin woni ko fi jawdi, aw irdin woni ko fi innen dambe makko ɗen, fami makko on, faliyatihi yo aruka musidɗo makko on, faliyestahillaha minhu, o ɗaɓɓana o toro musidɗo makko on yo firtanmo on tooñe ɗon siki o toromo yaafuye. Mi wolaɗo ko ɗum faala en yetade ɗon.
wo kala anduɗo no toñi musidɗo mum, kala anduɗo no toñi goɗɗo, woni ko jawdi toñirɗamo, woni a ño'u o, woni a yuwu fami makko on, dambe makko ɗen, si tawi tu woni ɗa andi hiɗa toñimo, hulaɗo make yaw ha hewta tawamo ma noddamo, falyastahillaha, yo ɗaɓɓirmo yaafuye, yo ɗaɓɓirmo firtugol on toñe, o firtiramo konnguli moƴƴi. Modi ko min haray musidɗo miɗo torima ya accanan komi wamma kon fo, ma musidɗo hari hilan toñuma o toñe ɗo accana, ma musidɗo haray vraiment ko hilan joganinoma ɗum ɗo haray mi ala feere muɗum, joni muñola, kono ta jogoto ta toñir goɗɗo toñamo buuma ɗon, nulaɗo make qabla an yukhada, adoyo o nangede, adoyo mayde nden arde, sike yawtoroɗa yaafuye adoya nangede, qabla an yukhada, adoyo yo o nangede, wa laysa indahu, hara o jogaki non yawma alqiyamati dinarun dinar wala dirhamun wala dirham, sike ar ɗaɓɓa yaafuye ma yoɓitoɗa mo joganiɗa on ɗo ya yo malakal mawtu ar nange ma ya hewtoya ñande darngal tawa ala ton dollar, ala ton euro, ala ton franc CFA, ala ton frangine, mbuɗi ala ton. Ɗo nulaɗo wattu en e feere, siɗa toñi goɗɗo, woni ko fi jawdi, woni ko fi leydi, kala façon e toñe, yewtawamo toroɗamo yaafuyema jonnitamo, adoya nangede hewtoya lahara, hara ton jefi jawdi ala ton. Fa in kanat lahu hasanatun, jonnon si a waɗali ɗum ɗon ha a maayi, kankadi o maayi, on fottoyi lahara, ko honno o hettirta ko toñuɗama kon, jantoɗen ɗo nulaɗo no maki, nulaɗo maki fa in kanat lahu hasanatun, simo mari moƴƴereji, si moƴƴereji ɗin hara hemo mari, seke toñunoɗon simo mari moƴƴereji, ukhida ɗettete min hasanatihi, ka moƴƴereji makko, fa utiha hada, o jonne oɗo, seke moƴƴereji makko ɗin ɗette yoɓite ko o toñuno kon himɓe ɓen, ma ko o yuwuno kon himɓe ɓen, ma ko o bonnuno kon. Jonnon si tawi woni noon ɓe jawliɗa ɓe no ɗuuɗi, tawa ɓe ɗetti moƴƴereji maɗin ha ɗi lanni, ha ɗo ni hiɗa heddori ɓe toñuɗa, kono sakkitorita hadis on kadi nulaɗo no yeti en, wa illa si tawi woni o ala moƴƴereji, ma ɗum moƴƴereji ɗin sendama ha ɗi lanni, ɓe o ñawli ɓen no heddi, ukhida min sayyi'ati hadha, haray hande kadi ko bonereji oɗo ɗin ɗettete, seke bonereji mo ñawli on ɗettete o jonne, o waɗa kañum honnum bonereji mum ɗin ɗuyto, faturihat alayhi, bonereji ɗin bugemo, summa si ɗum ɗon feƴƴi turiha finnari, o bugo e kayite. Musidɓe julɓe, fewɗoni lawaki, kala mo mi andi lan jogani, ma kala mo mi andi miɗo toñi, woni ko yuwugol ɓeygure makko nden, woni ko toñe ko wondiri e mbuuɗi, woni mi yoɓumo hilan duwa toragol yaafuye ma yoɓitugol. No wodi noon probléme ji goo kandintingol, si tawi woni ɗa waɗuno probléme jano, tawata hande Allah sa yi a inni kadi ko an waɗi ɗum, haray probléme wi kadi memminto, hiɗa wawi mo toraragol yaafuye, kono hara a natali e détail, hiɗa wawi ende kaari haray miɗo torima ya yaafalan komi bonnuma kon fof, hara a nangali on e détail gol, sa andi memmintinay kadi probléme, kono toro yaafuye ɗo ya hewtoyde, sabu si on tigi hewtoyi lahara, hande kadi ko moƴƴi ma ɗin ɗettete jonne jama on, si tawi moƴƴi ɗin kadi lanni ɓe ɗetta bonereji jama on ɓe jonne, hande kadi an a ala bagage naɓowo goɗɗo kal janna, a ala transport, ɓe ɗettoya on tigi ɓe bugoyo kayite. Allah subhanahu wa ta'ala dando en. O yi bone toñe kañum kadi no hulɓinori. Oɗo hadis kañum kadi ko ceernojo addiranima ko yeytagol en, awa wota en jooɗo toñiɗiren sikken wondema Allah subhanahu wa ta'ala ñawoyta ma toñaɗon hettoyta, toñaɗon hettoyay. وفي صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلاد ماكي من أخذ شبرا كلا أن اتدو تابند
taɓande wotere minal ardi e leydi goɗɗo ɗo kañum kadi Guinée en fof no ɗum wajantade ɗon yeeyayɓe leyɗe ɗen démarcherɓe ɓen sottinayɓe bornoje ɓen an a wayre kerol ngol ko ɗo tawa kawtal ma sottinino nulaɗo maaki kala ɗettuɗo leydi musidɗo makko yeru palande wotere bi gayri haqqihi hara wona haqqe makko hara nayi hoore gonga husifa bihi o mehirte sabu konko o ɗettiɗo yawmal qiyamati ñande dargal ila sabi aradin ha ka leydi jeeɗaɓiri sike on ɗum on tigi ɗettete ko ndin leydi nde o ɗumanɗi ɗo o rondinte ɗen leyɗe ɗon fuu on tigi honɗum rondinoyte sabu o hadis ɗo no mari riwaya o rondinoyte leyɗe ɗe jeeɗiɗi o bugoye ka jahannama fihiɗa wujji honɗum fihiɗa sottini yeru tapande wotere e leydi goɗɗo ɗum ɗo o hadis ɗo démarcherɓe e kawte sottinayɓe bornoje ɓen iɓe hani jango o hadis mulaɗo make o mehete yawmal qiyamati ila sabi aradin ha leyɗe jeeɗiɗi ɗen oɗo kadi hadis ko ceernojum addiranima ko yetagol en fi toñe moƴƴa wujjugol moƴƴa jattugol moƴƴa wa fi sahihaini anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki narukum hadhihi jantoɗen ɗo kadi fi jahannama narukum hadhihi nge hiite allati ngen yuqadu bani adama nge bani adama woni e huɓɓude ka aduna ɗo sike hiite kala hiite nge huɓɓude ka aduna ɗo juz'un ko peccunni min naari jahannama e hiite jahannama nge kala hiite huɓɓange ka hawre leydi ɗo andu kon ko innen ko pettum e nder jahannama qalu sahaba ɓen landiti sahaba ɓen wi'i wallahi in kanat la kafiyatu wallahi ngeega yoni sabu in on ɗo wona in shartiya oɗo ko in mukhaffafa min athaqila sike in ɗo no hewa sa inni inna sabu laamu on ɗo oɗo ɓeynata no laamul fariqa inu ɗo hino hewa sa inni on inna pellet ngeeɗo ko yonayge sahaba ɓen hiite huɓɓayge ka halla ɗo fuu ko pettum ko giitum ni e nder giite jahannama sahaba ɓen nulaɗo ngewonge ka aduna ga ngeeɗo tun no yoni brehum almete si sonnima ɗo nebbe ɗen fof hujete sahaba ɓen ko ɗum ɓen haray honno ngeeɗo yonimen ngeeɗo tun no yoni qala nulaɗo maki fa innaha no jahannama kad fuddilat alayha nge ɓurnama e hoore hiite ngen nga bi 69 juz'a pecce inde wondema no pecce 69 kulluhunna peccum be e nder ɗen 69 misla harri ha no waywa no nguli hiite ngen nga sikki ko peccum ni addaga chaleur hiite ngen jahannama ɓenni jahannama haray ɓurdinama chaleur magge on ɓurdirama peccum be peccum ton e nder ɗin ko pecco inde wondema 70 e inni hiite ngen fof ko 70 peccum gotum adda ka aduna ga kala hiite huɓɓange koye kum peccum ɓeyni noon yawmal qiyama jahannama kañum hino mari pecce jelum hino mari pecce 69 peccum be peccum no fotawa hiite ngen ga jon noon ko ngel ɗon habbi on ɗum ko ngel ɗon habbi wondema ɓe jaɓali ɗoftade ɓen ceerno jon kadi ko addani en ɗo ko yetagol en fattakun nara hulenge hite wa fi musnad an mu'adh qal ittamaka musnad imam ahmad bimaki awsani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo wasiyikelam jon noon koynete alwasiya ka haala arabu ko kala ko nodduɗa goɗɗo waajiɗamo hara ko hunde hittunde sina hunde hittunde innetake wasiya nde goɗɗo no maaya ko o sakkitoto innude koye ɓeygure makko ne gerdirane lani gerdirane par ce que aray ɗum ɗon si mayde ne nangi goɗɗo koko hitti kon on tigi wowlata ko ɗum innete alwasiya seydina Muaz
hari nulaɗo no hiɗiɓe hari hiɓe hiɗidiri ina mari hadisaji boy ka nulaɗo jogitiɓe ɗetti soke maɓɓe on waɗi ka balaji maɓɓe kun fi dunia ka annaka garibun aw abiri sabili haray o yiɗo kañum kadi seydina Muaz kadi maki nulaɗo wasi kelan fa qala nulaɗo maki la tushrik billahi shay'a wata sirkan Allah e fuyi haray non enen konto woni relation o yiɗo nulaɗo relation kelɗuɗo no hakkude maɓɓe e seydina Muaz joni non enen ko hasi kon si relation moƴƴon hakkude an e goɗɗo faydi mi suuɗaymo defoji makko ɗin hayso ala e julude mi wolta min e kaari meɗen naɓide kono lawawi naɓidude e makko ɗon hara wala e julude mi ɓangilantamo ɗin kotoji ɗon par ce que hilagan si mi yettitime ɗum peut être relation amen on bonay ande ngal wondigal ɗogol ɗo wona amitié moƴƴo non wona weldigal si tawi woni min miɗo julude ilan waɗude piiji ɗin fof momi innata meɗen weldi on ala e julude o nanirtalan few hilan wajomo ande on no lan hiɗani hoore am aljanna mi yiɗanamo aljanna ɗum ɗo noon no heewi o yi ɓaynulaɗo no hiɗi seydina Muaz ɓe maki on la tushrik billahi shay'a wota sirkan Allah e fuyi par ce que en jangino wondema Allah yafoto piiji ɗin fof sina sa maydi e sirku ara anga tubane ko wasiye ara noon noon maɓe waaji seydina Muaz wasiye nanulaɗo non maki wa in qutilta haysi a warama aw hurriqta ma a sunnama haray wata sirkan Allah kono ɗo ko min babil kamal ɗo ko fiyon num timmingol sina ɗum goɗɗo si hewti ka wonki min kin yeɓete tawi wondema o doolete woni koye hoore doole haray no sellane sirkugol fiyi wondema ya dandu wonki makin si ɓernde ma nden haray honnum hara innen wondema alaka ɓernde ma ko ɗum Allah dali wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman hare si tawi woni a dolama a forsama ya waɗu ko Allah hiɗa yarlaki e sirku si tawi woni a dola Allah nangitirtama ko dolala kon kono ko fi hon ɗum nolaɗo makani ɗo seydina Muaz haysi ɓe warama haysi ɓe sunnama watta ɓe waɗu a sirku c'est parce que ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ko ɓuri moƴƴude ko ya salo haysi a luttay e muɗum kono noon sariya on no newdanma kadi e sofugol wonki maki donc an soɓindina wasiye ɗiɗaɓo on jentoɗen mo seydina nulaɗo wasiyi seydina Muaz ibnu Jabal nulaɗo maki wala ta uqanna walidayka wota jaggan mawɓe maɓen wota bonu nedi e hoore mawɓe maɓen wota jaggan hande noon musidɓe julɓe ɗum ɗo no woodi jaggangol mawɓe mum ɓen ɗum ɗo no woodi moƴƴa non woɓɓe no woodi surtout gila tawata hara silan ɗo mi naɓa e sanƴiro mi naɓa de sanƴiro ɗum hande kadi on non ko min hon ɗum fewjata e hoore maɓɓe kala ko mi jaɓaɓe min enen e hiiday ɓay ko min woni enen naɓo dépense sariya on haɗi ɗin no mbiiji seydina nulaɗo wasiyi seydina Muaz ibnu Jabal wala ta uqanna wota no jaggan walidayka mawɓe maɓen wota bonu nedi e maɓɓe alquran an ko ini wala taqul lahuma uffin ta a wi'uɓe wus jon non wonde enen en fantinay kadi on no ɗiggangol ɓe l'islam on fiya famumum ko ɗum waɗi hiɗen nodda toujours yo jama on jangu woɓɓe no faami kadi on no ɗiggangol ɓe kala ko ɓe yamiri l'islam on kadi no jonni ɓe ha on to jonni ɓe kala ko tawata mawɓe maɓen lumdaki sariya on haray ɗa yamira ɗiggangol ɓe ɗoftagol ɓe e hunde nden kono noon si tawi woni ɓe woopi ka sariya hiɓe faala waɗude ko ɓe faala kon hara yaada e diina kan ɗon naya waɗu kono naya mettinanɓe ko ya ndaru ton no kaafinirta hara a mettinanadi ɓe kono naya waɗu nden ɗon hunde a nanay noon woɓɓe no inna hakkundeji meɗen hayso ɓe inni ya yaru beere ko ya yaru o waye
dole mawɓe maɓe no wodi hanka hatti. Woɓɓe kadi mawɓe innano sa jombali oɗo, sa jombali oɗo. Haray hande kadi min enduno haray jombugol ngol kadi si woni ha a helli fama, hande kadi ɗumanni kay hiɓe wawma wallitade, kono ɓe wawatama obligeude be kaari jombe ma be innen wondema jomba kaari. Ɗum non sariya on jonnali ɓe ɗen dole. Par ce que fiyonno par ce que sa jomboyimo a hiɗa a addi ka suudu ma ɗum a jaɓimo mo a hiɗa jombima, hande kadi ɗin haqqeji ɗon, par ce que gorko on no mari haqqeji, sonnajo no mari haqqeji, kala toñuɗo hande kadi o daroy to yeeso Allah. Ko ɗum waɗi haray koye sendidir kadi si inni ɗiggal ngol moɓɓen ko be kadi janga ene ko ha honton mi ɗiggantaɓe e ko honto woni mi ɗiggantaɓe, par ce que nulaɗo mak la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati l khaliq. Goɗɗo ɗoftota ko kala yamirɗo yeddugol Allah. Jake men ndi on no ko ya ɗiggan mawɓe ma ɓen fote ɓe yahali on no ɓe yahali hors sujet. Si ɓe yi ɗum hors sujet haray Allah subhanahu wa ta'ala kono inni fasahibhuma wondu e maɓɓe, kono na ya waɗu ko ɓe yamirma ko, kono ko ya wondu kadi e maɓɓe. Na ya in noon joni mi kopi mi laɓata dépense hande kadi non data mi watta ni e ni. Wa in amaraka haysi ɓe yamirima an tahruja nde yaltata min ahlika ka ɓeygure ma wa malika e ka jawdi ma. Sike mawɓe ma ɓen si ɓe yamirima ya terto kaari e nder ɓeygure ma nden, masalan seedu e ɓeygu ma terto ndi jawdi ɗo. Nulaɗo maki Seydina Maaz haray ko ya ɗofto, kono ngol bindol ɗo no metti firde. Ngol bindol ɗo ko fandi ko wondema ko si mawɓe ma ɓen no mari gonga, ɓe inni o sonnajo ɗo ta jombu o'o hara hiɓe mari gonga kalno kono ɓe ɓirta gonga, hara ko ɓe haɗiri kon koko diina yamiri. Masalan adde misal sonnajo suɓoɗo gorko puyɗuɗo yarowo waɗo pankareji mo haccu mum ala e diina, mo haccu mum ala e fus, fi tum on honno no ɓorna no wawi ɓornade. Mawɓe makko ɓen inna wondema haray a jombetake ɗon, ma ɓen falaka ɗon, haray mawɓe maɓɓe ɓen no mari gonga. Kono ko ɓuri ɗuuɗre kon hande musidɓe julɓe ko innugol a jombetake ɗon par ce que on ɗon o ala goɗɗum, o voyageata, o ala magasin, o ala oto, o ala suudu, o ala siko non ɓe dariri haray a hanaɓe ɗoftade. Par ce que sariyankon no inni ko wondema ko ya suɓo fewuɗo marɗo jikkuji moƴƴi, fewuɗo marɗo jikkuji moƴƴi. Hande noon hiɗen andi ko fewndi kon ka nder communauté no wodi woɓɓe obligé ɓe yo ɓiɓɓe mum ɓe jombidir e himɓe, ala noon ko ɓuri yurmude ɓuri obligé ɓe ɓiɓɓe mum ɓen ɗo yo jombidir e wonɗo ka meɗen, tawata hara wonɗo ka men on falaka ma jiwo wonɗo ga on falaka. Ɗinɗon piiji fof nonno no lorri diina. Woɓɓe kadi falete ɗettude ɓiɓɓe mum ɓen okkitira fi récompense gol moƴƴere feƴƴunode, koyne ten si jombeteɗon hino faala haray probléme ala, kono goto e maɓɓe si falaka a duwaka rewnude e gurdam ɓeya ɗan fi récompense gol goɗɗo, haray ɗum ɗum fof no waɗude. Ko ɓurnon ɗumannade fof ɓarore kadi ka diina, hara diina ka honno yamira fes. Ko ɗum waɗi hande julɓe ɓen woni responsable e piiji buyno wole ka télévision ji ɗo, hara ko julɓe ɓen woni responsable par ce que sa yi ka defte hinani noon tawata. Ko ɗum waɗi ɗo koye famugol bindol ka seydi ka nulaɗo maki ɗo wa in amaraka haysi nene ma e ɓenma yamirima an tahruja min ahlika nde akkitata ɓeygure ma nde seke ɓeyguma ma ɗuma, kono ko fanda ɗo ko si tawi woni hara diina no jaɓi ɗo kañum kadi sens contraire on kadi no sella. Innen wondema si debbo on kañum kadi nen makko e ben makko inni wondema oɗo on a seeday oɗo ma a jombida oɗo tawata hara sariya on no jaɓi ella laymo. Kono noon hande enen ka fewdiɗen ɗo a ɗettay kaaji temedere tawa ko ka goto yaadi e dina kan, kaaji ɗiya fof ko fi matériel, dewle ɗen ko fi matériel, ko fi mbuuɗi. Remarque sonkoji ko waɗate comme ka nder couple ji fof woni ko gorko woni ko debbo, ko hasi kom a nanata oɗo noyna ko jikku kaari on ko fi mbuuɗi, yo Allah yaltin fiiɗi kalseji ka ɓernde men. wala tatrukanna salatan ta accutu kadi julde maktubatan farillare mutaammidan hara a tewi. Fa inna man taraka salatan kala accuɗo julde maktubatan farillare mutaammidan hara o tewi
faqad bari'at minhu zimmatullah hare aadi Allah ndin laaɓi e telemma on noon sikki on ɗon ara on o firti aadi ko haray Allah firti aadi ko o firti aadi ko o ɗettidi kon e Allah joni noon sa firtidi aadi ɗi ɗettuɗuɗa Allah ndin ko nu ɗettuɗuɗen e Allah aadi ko en ɗoftotomo e rewaymo fiyen heɓu aljanna makko joni noon sa firti aadi ndin haray ya andi on nun a yata ka aadi ka ɗettuɗuɗon ɗa ko ɗum waɗi faqad bari'at zimmatullahi minhu aadi Allah ndin haray honno laaɓi e on neɗɗo ɗon nulaɗo kadi maki wala tashrabanna khamra wata yaru kadi beere fa innahu beere nden rasu kulli fahishatin ko ɗum woni hoore kala bone kala ko wiyete ko boni ko beere nden woni on hoore muɗum wa iyyaka mi haɗima kadi an mu'ad wal ma'siyata e yeddugol e geddi fa innal ma'siyatu haray geddi tuhillu no waɗɗina sakhata allahi tikkere Allah nden e neɗɗo on ko wasiye mo nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wasiyi on ni seydina Ma'az ibnu Jabal radiyallahu anhu jono ceernojon ɓe maki wal ahadisu hadisaji fi hadha al babi e yewtugol fi ngal damal ɗo adafun adaf haray no heewi moƴƴa non ma zakarna e koko men jantiɗo sikki ceernojon inni mi acciri ni addugol hadis par ce que fiyon si min ɗiɗo mi adde hadis mi adday kadi ha mi ronka fi ko innata yantertu ko boni yantertu ko boni yantertu ko boni fala yanbaghi jonno ceernojon no hombude haala kam fala yanbaghi halana liman nasaha nafsahu on waajiɗo hoore mum an yata'ama nde o wuminkinto an ha eɗi waajuji eɗi hadisaji sike joni sa jangiɗi hadisaji ɗum fo ɗi janguɗen ɗo balɗe joyi balɗe jeego a munnike ɗo a wominkinike a faminkinike a nanali ɗi hadis ayi a ukkike kadi e pankareji ceernojo inni modi haray anga waɗali ko hawri ɓaawo a nande ɗi yewtereji ɗo fop ɗiɗi ronke ɓeydugol kulol Allah ha kadi fuɗɗitoyoɗa wadde pankareji ceernojon inni haray honno haray anga waɗi ko hawla wa yursilu nafsahu o wurta hoore makko fil ma'asi e geddi ko honno nanirta nde yewtere ɗo fuu waajoɗa hoore maɗa wominkinoɗa wurta hoorema e waɗogol geddi wa yata'allaqa o wengo bi husni rajai e moƴƴingol jortagol wa husni zanni e moƴƴingol jikke seke ko honno jentortoɗa ɗi hadisaji ɗo fop hiltoɗa e waɗugol ko boni illa hina tañƴini yurmede Allah nden ɗum na komo yagal ɗon wallahi ko komo yagal qalu abul wafa ibnu aqil ɓeɗo ɓe maki ihzarhu rento e ka rento Allah subhanahu wa ta'ala rento e lette makko ɗen rento fi makko wala taghtarra bihi wata hode fi makko seke wata goɗɗum ar hode fi jokkugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ceernoɗum rento e yeddugol Allah wata goɗɗum go ar hode fi makko fa innahu no Allah qata al yada o waɗi sariya o ta'i jungo fi 3 darahima fi mbuɗi tati sikki sa yi ka sariya sa wujji mbuɗi tati tawi sartiji ɗin heno timbi jungo ma gon koyo a taƴo waɗude nde ñawore on yo jungo taƴo mo wujji hanga rentotako on wa jalada al hadda o waɗi kadi piggal lette piwgol fi misli rasil ibrati yeru embere hoore meselal min al khamri beere konno kadi firti siki Allah waɗi sariya hay sa yari yeru tuggande meselal beere sa ɗetti meselal a tuggi e beere simtere a yari sariya on ko ini ko ya piyeloru 60 joni on wallindo on sariya ɗon anga hulata on wa qad dakhalat al mar'atu an-nar fi hirratin sollajo go kadi laatiri hite sabu lettugol ñaari on anga hulata on o letti ñaari on ɗo kadi ko holli wondema l'islam on no jaɓi ko enetere hon droit des animaux sa ala feere ne'ugol kullum ala ko kun ñaama ala ko kun ɗuman a doaka kun ne'ude ma ya honno ɗetta finkari ni natoyaka tum bere burure tawa ɗuma keroji ɗin hina gesa madi laati hina ɗuma yaha felliroya ni kulle ka buruji ɗum ɗon fo l'islam on no waɗi par ce que sollajo go laatiri hiite sabu ko o letti on non ñaari kum o haɓɓi kum o jomnali kum ko kun ñaama kun tilfi ɗon ha kun maayi ko ɗum woni sabu on haadi hiite
goɗɗo go kadi sonnajo go kadi natiri aljanna sabu honnu sabu innen o tawi bariru hino ɗonɗa o ƴogani ndu yari o natiri aljanna sabu ngal gollal ɗon holli e wondema julɗo on mission julɗo on wona moƴƴagol tun e honnu e bani adama hiɗe yamira moƴƴagol e bani adama moƴƴagol e kulle ɗen moƴƴagol e nature on yaasi on par ce que nulaɗo no makita en bugo piijita en tuuni yaasi on jaka men ɗo no dina men kana juula janga to dina man kan wondi e pinal washta'alat ash-shamlatu naran liisere nden kadi huɓɓiri hiite ala man ghallaha e on jam e on wujjuɗo nde wa qad qutila tawi o warirama shahidan ko o yanɗo shahid iɗen andi en jangino hadis ɓaawo goɗɗo goo nulaɗo tawno himo surra inni honnu inni wuskari inni o surraɗo ko bonɗo o surraɗo ko bonɗo o surraɗo ko bonɗo sahabajo no sikki ko kañum inna en jangino hadis o sahabajo a landiti nulaɗo maki o mi imminnomo yo yahan inne jakka nokkel kaari o yahani jakkaji ɗin o wujji dolekke fewdo ɗo ni mo ɓorna dolekke hiite sabu ko wujjuno kon ko ɗum ceernojo woni e yewto ɗo haray kadi linsere nden huɓɓiri hiite sabu on janfiɗo ɗe wujjugol nden linsere ɗon e hoorile on mayno ɗon ko e sahidi mo yanuno siki ko hoore diina kono hatta o naati o lettira sabu ko wujjuno kon ɗo kañum kadi ko affaire janfa kan wona e wolede musidɓe julɓe haray ko ɗo wonɗen e hattude ceernojon ko addiri ɗo kañum kadi ko yetagol en hande ko ɗum jannguɗen ko yetagol en kadi e hoore ko waɗata golleji ɗin kadi fuu ko taw hara ɓe laɓɓinani allah subhanahu wa taala anni e na waɗugol golle ɗin tu ko ya waɗu no allah faalira noon tawat kadi ko kanko waɗanɗa ko fimanko waɗirɗa joni haray hila janngude nde wotere homben e ɗuma jonde nden نعم وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول هبماك إن أول الناس عند بلت أرانو يمبي يقضى فيه بنو نياوي يوم القيامة يند درنغل ثلاثة كبتاتو رجل كغرق استشهد ينودو شهيد ينودو إلاول اللانغول فأتي به أو أدوية فعرفه ألا أندنتنا منيماجي مكو نعمه نيماجي مكو دين مكو فعرفها أو إريتودي فقال ألا وأنا ما عملت فيها كن قل لنا دين نيماجي قال ويا قاتلت فيك كفيما مهبري حتى قتلت حامي ورا قال ألا وأنا كذبت أفني ولكن كوني قاتلت ليقال كهبر لا كفيا إني هو جريء ونصوص ريدو فقد قيل قم دينون وياما ببلياما ثم أمر هوتي أمر به هوتي أو يمير يعني الله يمير ملايكة جدي فسحب أو داسر على وجه يسوع مكو حتى ألقي في النار ها أبوغي كايته لوكو كاتغوري أرانوني كاتغوري دي لابون ورجل أغوركو تعلم العلم جنغو دو غندال وعلمه أنتي أندي نينغال كدي وقرأ القرآن وجنگ القرآن فأتي به أولو كدي أدويته فعرفه ألا أندنتنا نعمه نيماجي مكو دين هور مكو فعرفها أولو كدي جولو غيري سودي فقال ألا لندوم ما عملت فيها كون وديرنا نون أدي نيماجي جنگ قول مفامي نيما قرآن كنون غند قال أويا تعلمت فيك مجنگي فيما تعلمت فيك العلم هرمي جنجري فيما غندل وعلمته هرمي جنين الكدي وقرأت فيك القرآن هرمي جنجي فيما القرآن فقال الله دال كذبت أفنيون ولكنك كن تعلمت كجنجر نودا ليقال كفيو إن هو عالم أنكو غندو وقد قيل غندي بياما وقرأت القرآن كجنجر نودا القرآن ليقال كفيو ويه وقارئ أنكو جانغو ونواي جانغو دي فقد قيل قوم دي وياما ثم سيدون فئي
أمر به ويمر في مكو فسحب وداسر على وجهه يسو مكو حتى ألقي في النار ها أبوغو يكهيت. وفي لفظ كونغول فهؤلاء به أول خلق الله كم وني أرانو تغوري ألندن تسعر بهم النار بهيتنجن سنة يوم القيامة عند درغام. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من نري شيخ الإسلام ما كتب ابن تيمية هنا ماكا إنيكو تشرنو ماكو كما أن خير الناس نونري نمبر بمؤديهم ببنفو كما أن خير الناس الأنبياء نونري نمبر بمؤديهم ببنفو كان بابن فشر الناس كبري بونو كديهم ببنفب من تشبه بهم كأنن دندني دو إمابه يوهمهم فامن كني أنه نكانكو منهم هنو جاء إمابه هنو جاء إجوغي بجيكو جمابه وليس منهم هرأ جاء كإمابه. فخير الناس كبري مؤيدهم ببنفو بعدهم باو أن بابن العلماء كترنو ببن ما جنغو ببن والشهداء إيان بسهيد بن والصديقون إيغونغو ببن والمخلصون إلابو ببن. وشر الناس كبري بندهم ببنفو من تشبه بهم كأنن دندني دو إمابه يوهمهم فامن أنه نكانكو منهم هم جاء إمابه وليس منهم هرأ جاء كإمابه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نلا نماكي من كان عنده لأخيه مظلمة كلا متوتا نو toñe no e makko toñe musidɗo makko no e hoore makko kala anduɗo no jogani musidɗo mum toñe fi malin woni ko e jawdi aw erdin ma hara ko ka dambe makko falyatihi yo aruka musidɗo makko mo o toñi falyastahillaha minhu o ɗaɓɓira mo yaafuye o ɗaɓɓira mo firtanede on bakkatu ɗon o ɗaɓɓira mo yaafuye ma o jonnitamo qabla an yukhadha ko adiyo nangede ko adiyo mayde. وليس عنده هرا أجوغاك دينار ولا درهم ولا درهم هرا أجوغاك مودي. فإن كانت سبس هيوتو يا ملا هرا فإن كانت له حسنات سيمو مريمو إريجي كانكو جوغاني دو يمبين أخذ من حسناته لتتكمو إريجي مكو فأعطيها هذا أجونن دو كاري أولو. وإلا شو على مؤريجي أخذ من سيئات أجنة بونيريجي هذا أولو فطرحت عليه أبوغي بونيريجي أبوغي ثم طرح في النار أبوغي كايته. وفي صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نلا نماكي من أخذ شبرا كلا لتدو إن تابند من أرض إليد بغير حقه هرا وعلى غونغا o kala sottinɗo borno ma wujji inen jatti leydi husifa bihi o muliroyte kan e ndin leydi ɗo yawmal qiyamate ñande dangal o halkiroyte ila sabi aradin hanka leydi jeeɗaɓi ɗi. enen ni hadis go inni o rondinoyte leyɗe ɗen ndi o wujji ɗin kañum e leyɗe jeeɗi ɗen kala ennen wandema o ودي أونه. وفي صحيحين عنه إتام كذلك بخاري مسلم إتا أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا نماكي ناركم هيت مونجين هذه التي توقد بني آدم ون إهؤد جزء كو بيتو من 70 جزءا اندر بيتش چاپان دي جيدي من نار جهنم هيت جهنم قالوا صحابة بوي والله من وندي إن كانت لكافية بلت نجنج من وندي إكا أدونا غانو يوني. قال نولادو ماكي فإنها نو جهنم قد فضلت نجبرناما عليها إهيت نجنك أدنغا ب69 جزءا بيتش چاپان دي جيغو إجيني كلهن بيتشون بيتشون اندر دين بيتش چاپان دي جيغو إجيني دون مثل حرها نوي ونغولي إهيت نجنك أدنغا. وفي المسند عن معاذ قال إتامك سيدنا إن ودمك مسند إمام أحمد بينه بماكي أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا نوشي كلام فقال نلا نماكي لا تشرك بالله شيئا وتاسرك الله إفوي وإن قتلت هيسي أورام أو حرقت ما هيسا سنام ولا تأقن وتجغ والديك مو بمامين
وإن أمراك هيسي بيامريما أن تخرج من أهلك يلتقل كبين غرمود ومالك إكا جودما إنني دونو ناتو نيني ديتاي كستاي وني هرا إبه جوغي غونغ هرا إنا في كوكامتوني ولا تتركن صلاة وتأتش جلد مكتوبة فرلاند متعمدا إهورة تواري فإن من ترك صلاة كلا أتش جلد مكتوبة فرلاند متعمدا هرا أتوي فقد برئت ذمة الله هري آدي اللندين لا دي منه إنئلو ولا تشربن خمرا وتاير بير فإنه بير رأس كل فاحشة كير ونهور بنيجي دين فو وإياك مهديمك دي مرنتنيما والمعصية إجدي فإن المعصية بلت جدي تحل نوعنا سخط الله تكر اللندين ينتهي جنو جنو بماكي والأحاديث دي حديثا يدوفو في هذا الباب انقل دمال دو أضعاف كسوون دردي ما ذكرنا إكوكو من جانتي دو سكي حديثا جبوين وودي يوتو دي انقل دمال دو دي بوس كونكو دي دو من جانتي فلا ينبغي هاننا لمن نصح نفسه أن واجي دهور مودو أن يتعامى ندئو فامن كنتو ندئو ومن كنتو عنها إدي يوتريجي دي حديثاجي ويرسل نفسه ورته هور مكو في المعاصي جدي ويتعلق أوينغو بحسن الرجاء مؤنغول جورتاغول وحسن ظني مؤنغول إنين وندما جيكني قال أبو الوفاء ابن أقيل بيدو بماكي احذر رنتو في الله رنتو إكو الله هديكم رنتو ولا تغتر وتهد به في الله تفوس أريه في الله فإنه الله قطع اليد أولني سريع تجول جنغو في 3 دراهم في مودتتي وجلد الحد أوليك دي رونغول سريع بيغول رون سريع في مثل رأس الإبرة ويرو هور مثلا من الخمر بير وقد دخلت المرأة النار صنع جنات لي كدهيت في حرة في جارير واشتعلت الشملة ليسر كدما إن بقيهم هؤبري نارا هيت على من غلها دولك مويا وجه إن هؤبري هيت على من غلها جنفيدو وجه دولك وقد قتل هور لأو وجه دولك أوريرانو أورام شهيدا كو ينو شهيد كو حتى أمرنا دولك هيت musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen e hattude hara hilantori allahu subhanahu wa taala yo allah nani en o makuji ɗo jonna en dole kadi e jokkugol hara hiɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allah subhanahu wa taala waw en laɓɓinen ki wonki men okkora en dole fi en laɓɓi wonki kin ɗo en hewtoyde yeeso allah subhanahu wa taala allah ko ɗum dani wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa kara hiɗen tori allah subhanahu wa taala maɓe men feƴƴiɓe ɓe yo allah yaafoɓe onon kadi siwuɓe ɓen ɗo ennen wondema vidéo on hande en retadi seeɗa haala mari probléme fi laɓɓingol image on ka téléphone hiɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allah moƴƴin haajuji meɗen hiɗen tori allah subhanahu wa taala kala haajuji ɗi joguiɗon yo allah subhanahu wa taala daranon haajuji moɗon barkina fayɓe mon ɓe naada wero wero ka galleji men danda en cheytan e bone cheytan danda en wonki bonnayki kimma bonnanayki en kin hiɗen tori allah subhanahu wa taala yo allah yaltinde en lawnaji hakkudeji meɗen yo allah yaltinde en lawnaji ɓuttinana en ɓuttina kañum kadi ka meɗen moɓidiro en ni kadi kal yalla haray ko ɗo wonɗen hattude jankade en hiiɗi e mbiɗi 30 15h30 e 22h30 haray eɗen hatta ɗo jankade en yiyay ceerno jonkon ɗum ɓe makanta en eɗen tori allah subahana taala yo allah yaafoɓe kamɓe ceernoɓe windanɓe e nder deftere ɓen kañum e landi ɗon haray la hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh